Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Mirza i Džomba. Sa nama je bivši ministar vojske i rata Toma Ivić. Recite Toma, bili ste ministar, a ništa niste napali u pitanju registra branitelja. Zašto to nije objavito? Recite mi sad, zašto? Mene to jako puno ljudi pitalo, kao prvo ja sam čeo da se to objavi, da se to odmah zna. Ja sam čeo odmah da se to objavi, meni su rekli dečki u ovim službama da je to preveliko da bi se objavilo, jer mi kad bi to čeli metiti na internet gore, to bi zauzelo pola interneta, gospodine moj dragi. Ne bi radio ni YouTube ne bi radio, ni Google, ni Facebook ne bi radio, ništa ne bi radilo, pol interneta bi otpalo sam na registar. Znači šta je problem? Nisu upisani sam branitelji koji su bili u Domovinskom ratu. Tu su upisani branitelji iz, ne znam, Seljačke bune, Matija Gubec iz bitke na Mohačkom polju, onda ovi što su glumili u 12 žigosanih, oni su upisani. Tu ima ljudi da ne možete vjerovati koliko. Izvini, ja zaboravio. Jesi za neko piće možda narezat neki kut, nešto? A ne, fale, ja sam sad paniran i oslić malo prije. Dakle, ko što sam rekao, nisu upisani samo iz Domovinskog rata. Tu ima naroda, ima to, bož sačuvaj koliko to veliko. Mi to čuvamo na jednom serveru, znate, taj server vam je ogroman, to vam je veličine ko 4 odrasla autobusa. Nemojte pričat, nema potrebe da više lažete narod. Svi znamo da je internet veliko, to je čudo koliko je to veliko. Ako kojim slučaju zafali, sjedne se brate u kamion, ode se u Njemačku, doveze se novog interneta, tako da nema smisla to što vi pričate. Vi ne možete pričat ništa kad niste to vidjeli. Ja znam koliko je to veliko i mi smo posebno dali brodogradilište 3. maj da nam napravi server, jer ga nema nigdje za kupiti. I to je toliko ogromno, ljudi se još upisuju da moramo dići još jednu etažu na server jer nema više mjesta. Eto.